Poštovani gledalci, dobar dan. Ekipa Istok Info šeta ulicom Nikole Pašića u Novom Sadu. Nedaleko smo od centra grada, možemo slobodno reći da je to i strogi centar grada. Prišli smo sa bočne strane Vladičanskog dvora ovoj ulici i šetajući sa desne strane smo videli Sabornu crkvu. Ova Saborna crkva je glavni pravoslavni hram u Novom Sadu, a inače je i centar episkopije, Bačke episkopije. Hajde da pogledamo zajedno kako izgleda Saborna crkva u Novom Sadu. Saborna crkva se prvi put pominje 1720. godine, kada je bila manji hram, koji je ubrzo 1734. godine zamenjen novim. Vremenom je i ova crkva oronula, zbog čega je krajem 19. veka doneta odluka o njenoj drugoj sveobuhvatnoj obnovi. Prva obnova je bila 1851. godine. Današnji izgled crkva dobija u velikoj obnovi početkom 20. veka za vreme vladike Mitrofana Ševića. U porti ove crkve nalazi se najstariji sačuvani spomenik Novog Sada. To je Bogojavljanski krst koji vidite iza mene. On je odrađen u nekom, da kažemo, mramornoj boji ovog kamena, u mramornom tom kamenu. Hajde da vidimo kako on izgleda. Ovde smo došli sa ciljem da upoznamo Novi Sad, da upoznamo njegove znamenitosti, da vidimo njegov karakter, da vidimo zapravo kako diše Novi Sad. Trenutno smo, kažem, na Trgu Slobode. Iza mene vidite katedralu, popularnu katedralu, inače crkvu imena Marinog. Ovo je rimokatolička crkva, nalazi se u samom centru grada. Ona je sagrađena u neogotskom stilu. Inače, rimokatolici jesu manjinski narod u Novom Sadu, ali ova crkva imena Marinog prosto dominira centrom Novog Sada i možemo reći da je čak i najviša građevina u Bačkoj, a zasigurno je jedna od glavnih, da kažemo, građevina u ovom gradu. Kada su u pitanju katedrale u Novom Sadu, možemo reći da prva katedrala koja je izgrađena negde sredinom 18. veka, to jest u prvim decenijima 18. veka, bila je nekako privremena građevina i bila je mnogo skromnija nego današnje katedrale, to jest ova katedrala koju vidite iza mene, i ona je negde sredinom 18. veka srušena. To je bilo 1742. godine, te godine je podignuta nova, iste godine je i osveštana. Međutim, kasnije, negde sredinom 19. veka, kada je Novi Sad bombardovan, ta, da kažemo, nova katedrala bila je zapaljena i srušen joj je toranj.
U prvoj fazi rekonstrukcije toranj nije obnovljen ili bar nije skroz obnovljen i tada su rimokatolički Novosađani bili nezadovoljni izgledom njihove crkve i oni su prosto dali inicijativu gradskom veću da sagrade takvu katedralu koja će prosto priličiti ovom gradu. Dakle, katedrala koja veliča ovaj grad, Novi Sad koji je u to vreme već slobodan kraljevski grad Novi Sad. Godine 1891. doneta je odluka da se stara crkva poruši i na istom mestu izgradi nova. Arhitekta Georg Molnar izradio je planove tokom 1892. godine i nije za taj obim posla tražio nikakvu nadoknadu. Crkva mu se odužila tako što je postavila njegovu bistu u niši levo ispod hora u crkvi, što je neobično za jedno svetovno lice. Iste godine stara crkva je porušena, a sledeće 1893. godine u novembru mesecu preduzimači Stefan Gusek i Karl Lerer pod nadzorom projektanta Molnara završavaju građevinski deo posla. U oktobru 1894. podignut je na toranj osvećeni pozlaćeni krst. Toranj je visok 72 metra, crkva je dugačka 52, široka 25, visina krova iznosi 22 metra. U crkvi ima 4 oltara. Glavni je u apsidi gde je velika slika Majke Božije sa ugarskim kraljevima i svetiteljima Ištvanom i Laslom. Levo od apside je oltar uskrsnuća Isusova sa figurama u drvetu svetih Petra i Pavla. Treći oltar je posvećen svetom Florijanu, zaštitniku vatrogasaca, gde su u drvetu izrađene figure svetih Emerika i Elizabete, a tu je i slika svetog Porodice. Četvrti oltar smešten je ispod hora i posvećen je Hristovom grobu sa figurama 4 anđela. Skulpture na svim oltarima su kolorisane ili su rađene u imitaciji kamena mramoracija. Fasada je urađena od žute fasadne cigle, a sama crkva kao i unutrašnja razrezbarija je urađena u neoncima. Prozori su ukrašeni peštanskim vitražima, dok žolnaji keramika prekriva krovnu konstrukciju. Novosađani crkvu imena Marinog nazivaju popularno katedralom. Međutim, oni to rade greškom. Zato što se katedrala nalazi u centru biskupije, a centar biskupije je u Subotici. Dakle, Novosađani bi pravilno ovu crkvu trebalo zvati crkvu imena Marinog. Međutim, prosto se nekako neformalno dogovorili neki prečutni dogovor i prečutna navika da ovu svetinju, rimokatoličku svetinju, nazivaju katedralom. Poštovani naši gledaoci, nalazimo se u Jevrejskoj ulici, iza nas vidite sinagogu. To je jedna od 4 sinagoge koje danas postoje u Srbiji. Inače, ova sinagoga građena je od 1906. do 1909. godine. Arhitekta je bio jedan Mađar, dakle po njegovom planu je građena. Inače, ovo je 5. sinagoga koja je građena u, da kažem, ukupnoj istoriji Novog Sada, a sa jedne i sa druge strane sinagoge izgrađene su zgrade. Jedna je bila jevrejska osnovna škola, danas je to srednja baletska škola, a sa druge strane je bila zgrada jevrejske opštine. Vi uživajte u kadrovima koji slede i uživajte u priči o jevrejskoj sinagogi koja sledi.